Manora soifua talaflava o se whapoponga o talafou. Wa lipatia mai le CNN wa whaia neise ino i ronga i le whainga maloa o Presidente o Trump o le malienga sa whaia i le taimi o Presidente Joe Biden ma au Setania i lalo le malienga tau le puipuinga le Okus le au fiaima Pertania e whaatanga i Australia o na maua na wa maulu ni ukiria. O se whamtaranga rea mai se sui o le vanga o le puipuinga a Amerika na whaiana i le CNN ai e sira Australia i le malienga le tāua tele i le tūtau le puipuinga le maua mai o wa maulu ia ma o lo o mautu pēr le manatu na ia whaatau nuina le apolo keti o lo ngāru e whaatasei ma le malo tele. Whai mai le sui rea mai Amerika a whai e eini suinga pe a mai a leilo i ronga o le a whai loa mai lava i vaenga umalo o au fia pe a whai e tala whengai. O le August sa a mata whaavai mai le rua whenua tasi e whaangai o iei popolenga o Amerika le UK ma Australia i le whaatupura ia peo le marusianga o Saina. Tā ua le ripoti le CNN se whaamtananga mai se so upo le vāngora puipuinga au Setaria, wa tā ua i mamaea o na longo i nātu e Amerika i a Australia ma le UK o le a whaatino lea i loilonga e peo na tā ua. O le August o le poloketi au pito te lelea tau le puipuinga, wa aua iei Australia mai o atu le tolu sara wona sulvarum biliona tala Australia, wa fuafua e whaalua i te tonu o le tolu sa furu tausanga o le poloketi. Israelu ma Gaza, ua maua e Israelu rei tu i saute o Gaza tino maririu e lua, o ri tangata na ave whaapangotai na i rea wha ai tu, ma maua i le suenga wha militeria Israelu na whaia. Wa ta ue le CNN o Yahya Yaakov na whasiotia le Islamic Jihad i le teimiros wa inga le Hamas i le lua whelua tolu, lima suriva tausanga o lea tangata i lea taimi. O lana paanga o Meirab Tal ma le toolua o la whanau na ave whaapangotai fo i le taimi lava lea. Au le isi tino maliu na maua o se tasi fo i tangata na ave whaapangota e le o whaailoa ina whalawa i tele le suafa i le teminei. Wa saunu ai le paramio Israelu o Benjamin Netanyahu o ia malona ainga whaapea citizen i umo Israelu e whaao o alatou whaamaisenga i ainga i la ua ia e maise na isi fo i tangata Israelu sa maua mua wa maari riu matua i lawa i kāsa mō se temi umi. O lo o whaao nei le suenga i le mata upulea. I Iraq, mo yeile au whainga ruenga le ofiso a Amerika i lea tunu, whaatasi mau lātou ainga ua ave sea mai nei, ona o le whaatupula ia pea o popolenga molo lātou saunga le mū. Whamtalanga la tamai o le mata upuleo ta ua i le o mailo a tonu lama le mafuanga, o le ave sea mai o i lātou ia a oni nā yaso o tuanai, sa whaatau nu waitala noanga i whaatau le porkalame whaaniukiria a Iran. Whai mai se sui o le ofisa o Amerika i le BBC, o lo lātou mata i tuwina le mata upu, mai fua ia lātou i loilonga mulimuli nei, le u whai aile whai unga au na tu iti tia la lātou misiona i Iraq. Lo mana o Amerika na ia tau fia Iran, mai leu na ia pea o le whaateleina o le uranium, le e whao ngā e ngau si ai pomu niukilia. E pesu ia iai ma le whaititia o sā tau li tamau ainga po sanctions i lunga o le atunu. Pei ta ila wali putia le whamtalanga me le minister o puipuinga a Iran o Aziz Nasir Sadeh o le atate e atura na atunu i a Amerika ma nofuanga au tua Amerika i lo lātou whaitu pe a whai e le manuia tala noanga o lo whanga solo e maise pe a whai e toe poloa i e Trump le oso whai o Iran. O ta ua le BBC pe a marelua a wherima se lau fita a Amerika o lo whamautu nei i Iraq pe ona whamaunia mai le mtanga luenga le puipuinga. Ma le Pasifika wa li putia le basa nei le ABC Pacific le whai o talanoanga e whaatau le tuto tasi o Bougainville. O le whaatalanoanga le bao le pāremi o Papua New Guinea o James Marape ma le taitai o Bougainville o Ismail Toroama ma o loo mata i tū ia talanoanga e le sa avea mako Vanasili o New Zealand o Sir Jerry Mataparai. Whai mai le ABC e ma whamafa saunuanga o loo whaafongaina i lea whaatalanoanga a o whaailoa fina ngalo taitai o tū e lua e whaatatau le mata upu. O Bougainville o se vaenga o Papua New Guinea ma o loo finau morona tuto tasi ma o le vasi nei la wa tali ai le unga o talanoanga o loo whaanga solopea. Talmulmuli, whai mai leo Japani sao lato wa ieni wa alele tau se lua a saina i le Pasifika mo le urua i taimi le vasa nei lava ma o ta wai se whaamtalanga mai Tokyo e whaapea wailoa i le whaalau te leina pea o ngā yoinga whaamiriteli a Beijing po o saina. Wari patia le ABC se whaamtalanga mai saina e whaapea o waalele ia o le Shandong ma le Liaoning Carriers e na o le lua lava
Ma leisi o lo whaataitai i le sami e whai aito le ringa le au ave valele. Pei tai o saunua le minista o le puipuinga Iapani e le te tau na whaamata ue nei alele le saunga le mu o ala waa a Iapani anga i Beijing. Ma o le amata i tū ma le toto a Iapani le tūlanga. Pei tai wato e tari mai i so upo le vae whafo Beijing o ngā yo ingo lo whai a saina mana wa atau i o ngā sami o lo whai ai o lo o ngata silava ma ia inga whaava malo ma o te tau o na toe sila Iapani i le mata upulea. Tala ia le video Samoa mo le nei aso, soifua. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalonoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le 255 255 mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. La Samoa matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai O alofa La Samoa matalasi O aolelea fa solo La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa ape fea na ngalo atu oea imita Samoa ole penina ole vasa pasifika Angi mai se matani Ja, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpua i a mese fo i o lau silsila mai mō mai i tawhai fio le lalulangi. I a mese fo i le nei atu o New Zealand. O wa avea ma ainga lona lua o Samoa. Ia, whaatalofa atu ai. O wholofa atu i a te oi. Ia, o le avanoa le nei ua tātou toe lau lua whesila whai i fo i le nei aso tofi. O le aso se furuma le lua o le masina o Iuni. Lua afe lua se furuma le lima ina ua se furu minute o lea ua te ai nei ia le itu lai wha. Tāwalunga atua i fo i male au uranga male tautua a le ftelenga i a whongamua i a pa o le tau wha fo i a se manu Francis Ioane.
tonu fa mo e sa manuia la to maftanga ile tele la o faita tala yo fa tali pe ya se fo ile na me le na wa fa mutai le talanga fo e se manu male a fionga ali no mai ba ia se fo le me o te so o atua ina ia manino fo ia le fa fonga le tunu ile fa o winda o isi vaenga o tala la vol fa msidonga ya fa tai fo ile tu fide ali no mai ba ya o lana pito la au o lo o mori mai ai ia me fo lo tupu tono le ole fa msidonga ya e to ti le lava ata to tu stala halo faia fo ia matou so ta inga e no fo ton ko mai la ko faf ngo fo ko mo mai la ko faf fo fa msino ia malato valvala au mai fo ma mo ile update o me lo tupu ile taimi ma le taimi fatalo fo ya ti oe ina ua nga e fo ia le la le tai au ma la usu Samoa iona tiu te mo na Faiva masani ya orisi o Faiva e fai le ngata i fale o Faiva e fai le vate tea ia fa pena fo i Faiva e fa tino i tua vau ia male tu sivi ma lo fai le Faiva ma lo fo i lo to tawatai ia e mai se fo i le lava papale i te ute ma Faiva lo filimba sa fia ngai male tunu u le yaso fa poponga o le pole kalambe o le nganga ifo Faiva o le tunu ia e mai se fo i o le manava o ngā luenga ma lo ngā lue fa talo fa pitoa ma fa tulo fo i lo tatou vanu nofo le tafa tolu o pa ia mamalu fa le malo pa ia fo i mamalu fa le tunu ia a ia mawalunga se vi inga o le tua e si e ana au auna to tofi ma le ainga sa le vi i tafa e fi o le lalulangi ma lo te talo ma lo fo i le tapuai ia a mise fo i na i te mam tina matu o le tunu tua asina sina o lo ua se e le matila ma po le fala ia a tapua i ngā ruenga ma Faiva o alo ma tama whanau o Samoa. Ta alofa ia te oile ta māmatua ma le tina matua. Ia, ele ngā te moto malawa. Ia whapea nā fo i maota ngase ma whale o tangata matua. Ma lole o na sain ma le lava pale whaftai fo i te talo. Tele ngase ua po i ai. I le lewa i tau o le tau malulu. Ia ma le soifua matua. Ia ai o le talo lava. Ina ia pa iatu, pa iane, ia au wha mawhanawhana ma au e mawhai ai ele atua o na ave e sea, matafi e sea, ti ngā, ia e maise o ngase, i whalaefu ma pusia o tō whanga, o lo ua po ia ai ia lo tō soifua ma tua. Ia ele mwhana ngalo, lau tō fo i tau tua, ia sa whaia a o talavou. Ia, ma lo le ngā lue. O tātou whaiwhe au malolo man malo ele mwhaina ngalo o tō. Tō ina mawhaletua, malolo pensiona, malolo manu malo. Le telo tau sanga sa o tau ta ase ai le ngā luenga le atua. E a matau swasu le ipuwai o le ola. A wā le soifua wha le nganga o le atunu. Malo te talo. Malo fo i whai o le Faiva. Whatalo whai le, pa ia mawalunga o le atunu o lo o Asia au Kilani ma New Zealand le nei teimi o le tausanga ma isi atunu o le langi ia. Pa o no whanga se lava fo i o New Zealand lo o anga i meil whai ngā malanga. Whatalo whai a te oe, ma lo malanga manuia i lo tau lato le taima le lato i le ea le lato fo i le ala ma le masa. Yeah, welcome to the big city of Auckland. Yeah. Disi alo fo malanga matua lau whanua me ele fo i o Aotearoa nei. Ria tele le whainga malanga. Ama ria fo i nā ialo Samoa mai lato lo whaafoina ia fuawa lele i le ea. O le mea nā le ngalo ia i tātou. Ai ma eu fo i whaiva ia lo whai ele vāte tia. E le aso le nafi. E pasi atu la utawale ai so mai male ambulance lan me matafo le a St. John ambulance. Mala utitilo atu ai fai mai lo male tala le tangata. Talo fo savea. E a uangalo ia te oe e la u ave ambulance ma paramedics
Tau whek talo whai, au te mana tua, ma wha manui atu i atu au tau wai, te le alma ma tama whanau a Samoa. La tau te whaia le ngā ruenga lea. Tama mateine. Paramedics. O tangata mua nei e mua tau nuu. Isa no whanga lo tupo i se whalawe lawe na ia whaasawina. Ia le soifua stangata. A o whaalongo mai la, ia le au paramedics lea, ma i la tau o lo o ngā rurue. Ambulance in St. John. O le urua i ngā ruenga la vea. First aid. Ka talo whaatu i hatu tau. Mantua o tau nei a wauli. Ina ua wala au maile tangata nafi. Le paramedics sa mo tono le ambulance. Talo fa savea le ataua. Ya, e ngalo ya oe mako. Talo fai. Sa te ua i lava. Ilo umafau fau. O te wha ta lofa ia te o tau. Lo o whaia lea ngā ruenga. Ona o mai leo lau tala noa. Ma wha ta lofa, ma wha wheloa i. Ma ofo lofa atu ina i uso ma tua wha fine. O sotanga, o ainga, o paanga tau tino i lunga o le api o fōlinga. The Facebook page of Radio Samoa. Ia male tātou YouTube channel. Whatalo whātu. Alo le suifu maduia. Ia te utou o autus tusi. O le tātou maftanga. Ia le pauale me o te whātuai. Press the like button. Share our program. Tufa. Ia mawhapena fōi. On... subscribe to it. Ia matu malalo masau ko meni fo le fa mari e le mea. Fa moana lo faifo. E le si tele istunga tustusi e foula vai. Talo fa se bandu malo se fo mnuia polonga leupena unasa ia fa pe fo ito fo pu papali I se fita. Malo se fo mnuia balole langi mava ftai foi I le mafuta mai Owen Maelopa talofa lava Fortino Josefa talofa sister ia fa pena foi I le tua fine ia Erolini le po fe la ka fa foi Erolini ko kinge foi va ko o sau a to foi ia ki finga Erolini la to talofa ile uso ia vai singalo ia me se foi le tatu to mama tua le fionga ia masoe ia matui mawalunga mal faltua ia ma o tātou a ingai fia. Alole on sai fo I ngā ruenga sa whenga iei I le nei aso. Fata tausi lia ale, alole soi fo manuia, ia whapea fo I le surunga ia polonga leu pena unasa. Au tau umalawa. O ki fia whakalofa fo I le au whai upsa, ma le au tau ai maa, ia ma le au palau vale. Ia fio mai tala mai ko anga e fai ia me mali e tatu te tali e fo il nei aso ia ma o fo ia se tala e tu sai male taulu manga le fa msinonga o lo fatino ana nafi bal nei vai aso ia male taimi ua fa muta fa fo se ia le taulu manga o le so ia male mori mau le tamai tai o Marie, ia po mali vo tele yo meta fa yo no o ia le tatou fa soa so o tuai ia maleli poti fo le ale fionga ali no maiaba ia o me o le li poti fo I le ia ali no maiaba ia o mai tau o mo e la usotanga ia va pena fo monongo pui ali ia ia ai le fa le anga le sili poti o me misi le sili poti fai ona tau ave atu I le sili poti ia ta ua le na o le ngā rurue ia so tau au ia ma fa pena fo I ona longo pui ali I pea ia le tātou tunu ina ia atoa lau fa alongo langi toto na nai sione talo lava malo soifua mnuia o Mariana Masina alofa lava malo le soifua mnuia malo le ngā rurue nei aso se poima pesaleli o Maria Samoa ia mala oilea o Leoni po Leonsi
ia talofa Paulo Ioane malole soifu mduia aftaile mafuta mai tufa le tatou polokalame ia ona malie la ia le e te maura waka i ala fui aka i malisi tangata la tatou uo e tale pese lea se koso le pupungi lea ia whaafeiloa ima whaatalo whaaloa ia te oe ina ua ngā ngaifo Faiva o Samoa e le nei aso tofi o le whaatawhiti o ngā luenga matiu te whai o le atelu. Se whakamata fia o le Collegia Don Bosco Technical Center elele Yesu ta ua mane yo upo le pese ya me se fosi ufonga o le tupulanga televou o le fo I kolisi Los futbal lima minute o le o te ai daily to live fa o le ua au mai le malelenga le fionga le malu o le malo e tu sai ma le tapenanga mo le tatu whainga palota lau tele a le atunu
O le time schedule la lea mai le whaamsinonga. O le aso maua whaatulanga mai fo i la e le whaamsinonga. O le aso sfurma le ono. O le masina le o iuni. Lono winga o le vai aso lea. O le a nga i loa i a sui tau wā. Ena i a le stala o lātou swafa mawhai o lātou tau tinonga. So the registrations for the candidates and also their declarations o le winga o le melena. A whai o ni sui whaoli oli o lo o ngā lulue i ngā luenga le malo. E te tau o na mawai, ma whaatino le lātou tau tinonga. O i lātou o le AO e tāpena mai mo le whainga panota. Se i o lawalai le aso luas fulma le fitu o iuni. O i nā fo'i, o le a whaamutai mani whaasea, ia po o ni tangi fo'i lea, petitions. Mai lesi sui tau wā, ngai lesi sui tau wā, po le alo wanga waa, pe sa e solitu la fono, ia mani whaitionga, ma mea uma whaapena e loai. Ia, e mawhaiola e tamoi. E le olo e solitu la fono, e toi tā mo e mo mai e whaitu la fono ale atunu, uma solitu la fono. O i la e whai ei a mea na, o meo petitions na. O te whina watu tsari, kere la whawhenga aru o ngā e whai lo whaamsungonga, malea. O le tūranga lale nā, aso luas fu malafitu o iuni, wha umai loa ina iani whai tionga. Ia, o le aso whao iulai, ia, ua tāpunia ai loa ma le stala. Aso whao iulai, tāpunia le stala. On the 4th of July, the voting registration closes. E le leida e le whaalongolongo mai o le atunu. Ma whaamanatu e ate o le timetable ma le schedule lea. A matatu nei se o i le aso luas fuma le iwa o aukuso. Le whaatino i le pālota tele a le atunu. O le aso fitu se o i le aso fuma le lua o iulai. Se o atu le aso sfulu ma le whā o aukuso. O aso ia, wa whaatulanga mai e te tau o na awhapea lola ua e le alu le palota. E tau na toi ave tua lo ingoa. So, withdrawal of candidates ends on the 14th of August. Tu sa e lua vai aso au le whia ia le whainga palota tele. Ia no o lo lea i le aso luas fulmaleiva. Ia le aso le na. Ia le awhatino e loa ia le whainga palota lau tele a le atunu. Nā whau umana watu le teimi o le awhai e le tātou pre-polling. O le pre-polling. Tu sa le na. Mo i lātou. O e ngase. O i lātou e ngase ia po nisi fo i o mātutua. Ia. E whaapitoa mo nisi fo i o le a fau malanga ai le maule taimi o le panota. Le solale na e a nga i ai whai i o le pre-polling ia po o le panota mua. Ta ule na i lau whaalongolongo mai. Ma e i loa ai. Ia le tūlanga o aso e whaatino ai i o le panota. Ia. Ona o mai le vaenga leo. O nisi o sui mai tu malo o lo ua momoli i ai ia o lo telefo nau tau te whaafonga lava ma whaalongolongo i si fo ia tātou telefo ma nisi fo i o leo whaasa lau malunga o penga ta whailangi. Le nā ua au mai ai ia nisi o i lātou ua momoli o le HRPP, nisi momoli fo i le whatutua i le tūsa mo o tasi, ia o nisi o sui fau, e fau sui nei le whaalongolongo, ia ai o le uanga i le tauwanga, ia ma tu o lātou suafa i tonu, o le pati, ma le pati, ia e tauwa ai mo le tofa i pulo le tumalo, o le tumalo palauli, lau te wawa i atu
tolu ia sui o le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi lea o lo tāma mo e mai ai. E au fi ai fo'i ma le sa ave ma minista o lo o iai tonu i e pei ona iai ia le sunga ia leo talaki. Leo talaki. O le si sui o le ua momoli i le tu malo lava o palauli. Ia o la uo fa pele pele. Pei se uso mamai a tau. Le sunga le i format. Dr. Ben Matalavea. O momoli la le sui na mo le hero pipi i palauli. Tala fifi e le so e se tasi fo i uso mamai mai le kolisio Samoa. I le tele o tausanga sa mātou whaiwhai mei ma militino i le aonga ia ma te ai ma mawai vai o na o a onga ma isi fo i wala aunga o le sunga ia fui mau si manu o ia lea o le wha atumtumunga fo i o le ma le wha ululunga lea o le mata ngā ruenga te tele a le malo ia le sa ave ai le sunga ia olo le ataua fiti va ai ma o lato minsta. My dear friend and a brother, a very best friend at Samoa College, is now being reinstated. Le ua toi whafo iai i alona to whinga ma ua tusilima iai le malo ma le minsta, ma le sa ave ma minsta o la lava e tau ave le tofi minsta whaua. Le toi avea ai ma whaululunga o ngā ruenga te tele ale malo ta uoio. Whaftai i awa noa lei o lo whatino ai i ala uranga me le tautua. Nei te mali o uso moni ma uo ma mai i le tautua ina o le tātou atunu. Congratulations, my brother Fui Mau Simanu, being recalled to another 3-year contract as the Chief Executive Officer for Public Works and Infrastructure. Ya, ta wole na whaftai le tua ia wano le lei. O lo o mawhai ia ona whatino ai ia le au nanga ma le tautua. I le whaasinonga leo lo whanga solo nei. E ia lo utalita nunga langa e ta ua tele le mata upule. Leanga a silsila fo ia le whaasinonga. E whauringa mai ai. O tangata o lo whaamasino nei matua ina nei. O le isi tu o le whaatutua i le atua Samoa o tasi. A o tangata ia o lo o lātou whetau i nei i le tū la whono ma le suesueina o le mata upu i atu au. Malona maliu. O le vaenga le HRPP. Mana tua fo i la. O le whaalongo longo ma whaafonga le atunu o ma teu whatu i o lātou ma whau. Vaenga whai nei e lua. Le tu o le fast, e ma le tu o le HRPP. Le olo i ai malava i lātou ia. Le olo o lātou mō lia ina tangata o le whatuatua i le atua Samoa. I lo u la tilo i ai mala u tali tanunga. O le unga o le whaamsinonga le nei. O ai lava tangata o le a pa u i ai lunga le Samala a le whaamasino. O le unga fo i le nā o le whainga pālota Samoa. Ia, tala sao le tala le nā. Awa o i o le ai loa ai e Samoa. Le au soli tu la fono. Ma e na ufi e le tu la fono. Ma isi tangata. Listen carefully. And this is what my analysis is. O le fasili le tu lai mai. A o nei ina pa ula sa mala. A le te maita i whaamasino. Ai le whaatuatua ina uba tangata ia.
Leo mai e mo lia la auli, puleai, Leo, Marie Lea Schmidt, ia whapea fo'i, ia Sabuelu, masivai. Ai whaia ina. E le whatutua ina a rātou mau ma mea ua au mai I luma o le whamsnonga. O ina fo'i e whai ai lau whai unga. A wa fo'i, pe whapena fo'i la le sunga e la uli ma whapulea. A whai fo'i e whaia ina. E te mana o la e au mai ni te ngata soli tu la fono o le ua whai ilo mai I le whamsnonga e toi te ta I le tunu. Whapena fo'i la I le vaenga lea. A wa o le whamsnonga le whai nei. FAST and HRPP. A whai nei la ai o mai umara tō tele e wala tō tele o le au mori maulea. Lea la tō te au fiai marimongi. Ai whai ina. Wha maonia le tala pepelo, male mori mau pepelo, ma whau whaunga, I vaenga umai elu. Ai te I la, mo to I lalo ai le whaamsinonga. La moa, e te le toi mana o mia ni te ngata sori tu la fono, e o mai e toi te tai le atunu. Ioi, whalongo iai. Whalongo, ma whaafofonga le le iai. Pa e nofo nei, ma e toi tanga I ma sila sa o lava I mata upu nei. It's FAST versus HRPP. It's HRPP people versus the FAST people. If these people will lose this court case and then be charged with perjury, fabricating evidence, faufonga leanga, malato fia ni tala fatupu, e fatupu ai se mea, ma faa leanga ai, ia ni me faa maoni ai ni tuua inga. Yeah. E te toi mana o I tangata nei e toi o mai e tutu le palota, ma o mai e te itai le tanu ua lewa ua whaia ina mai lo I le tala pepelo, male mori mau pepelo. Whapena fo I le tūlea. Le winga la lau tala. O le unga le whamsinonga le nei. E winga I le maliu o le tamba leo tuau. O le unga fo le nā. O le court case le nei. The trial of the century. Listen carefully and watch it go down. Le unga le whamsinonga le nei o le unga fo le nā. O le whai unga o le tātou taunu unga o le pānota lau tele le tunu ule la whaia le solus formaleiva. A wai mua lau le unga. A le whaia le whainga pānota. E lama tangata I. E I tangata I. A saule I unga. Ai tau salaina. E le mawhai ona toi o le pānota. E le mawhai o na toe o le panota. Mau I fo I la sila fia I le tunu tangata le anga la tau te ufiufi tangata soli tu la fono. O le tau ufiufi tangata. Lea o le ao o mai e fia o e ta I le tunu. Ta moa e te le mana o mia ni tangata whapea. O la utala le nā. O le tala sa o le nā. Alei a tau o sa vea. Ioi. O ana na fina tā walunga ai. I le taimi na whaia ai ia le malolonga. O le malolonga le nā. Ai wa uma o na whaia le ioenga a Marie. Na te ioe
I was with Samuelu on the night that Tu'au was killed. Yo, tau tinonga lena. Sa mai ei whatasi ma Samuelu. Ile mea na tupu ai le whalawe lawi. Ia, whatasi ai male maliu o Tu'au. Sawa ai ma whaate ia ai ma whiwhi ai. Ale mea lai mali e. Ile tama I 5 minute lava le na malo lo ai le whaamsinonga. Alu Marie tua, toi fo I mai loa. Wa sao whai le na foa o le tangata o le whai le morimau. E toi whesiri atu iai ia lo ia o keisi le tū lea o lo te I moriang. A o sui le tali le tamaitai. Sui a toa le tali ma ua whape mai. O ia, e le mana malama I whesili ia na tu I whesili ai o ia. E lo ia, a o le whaia le malolonga. Ia. Tato e le lo ia. O le whainga o fie o le tali, o le I po o le leai. I oe ma le leai. Na iei ni leo I tua I o, le whesiri a le keisi. I le mea leas na anga I, o le tala le ai. A la le mea ua lai o na tuai o na e tali mai. E tu sa ai ma whesiri I o toi tu ina tu I atu. Ai nofo lava Marie. Ta ua fo I seisi tu stala sinia. O le Palestine fo lea. Ale fala puputonga lau tustala ma lau whasalau. Langi kirisoma wha pefo I le fionga ia whamuina patu. Lance polu. O le pule siri o le talamua. Whamai I le masalo po le lua se fulu se kone, po le se fulu fia se kone, opu nou pe lalo I le tamaitai o Marie. E lei se tali. Ala fasili. E ei se mea ua una ia ai oe. E leo. Pa ua wha fefe fo I a te oe, ma wha matau I a te oe. Ua lai ona e le tali mai, ma wha lufe sasi ei lo ma fau. I mata upu ua umona e I oe iai. O le tali I oe. She was threatened and also being pressured by police. O ina na whaasele mutu ai loa, male whaamsinonga, male toe fisiri ngia o Marie seisi mea. Ai ave loa fo I male whaara, male tu o lalo, male talo sanga ale keisi I le fionga le sumaitai whaamasino. Just as te lasa atoa saanga. Fautua ina, male tu o lalo I lau fionga. E lea te tau, ona, toe, iai Marie I lalo le vava ainga leo. Wa le whaatua ina le saunga le mua Marie, po mali I lalo o le vainga leo. Ta upulale na. Na tawalunga iai ia le aso nafi. Ma ave lo le ave ia le fionga I le whaamasino. I le lo ia sidi malona officer. E a fio mai. Se I whaise tala. Ma watalia ina foi, le talo sanga I le tatau na toi nofo Marie. A wau le taimi atoa lava lea na tau fia I nei Marie. Sa nofo I leo ta maitai e toa lua. Ia, wapea tātou te loa auto e tātou ia. A mulu ngā veve o lo whai. Po tau anau ai ma tū leisi ta maitai pressured. Ma tua I tu
fo i lona mafau. Ia sui lana muri mau. Mea ia o masal salongo ma le matenga lea o lo iai. O le tāua la le na. O le finangalo o le whamasino. O le tonu le na o le awhai. Le aso o seisi mea o nei la, ele ta ua mai. I le tae o nei ina ua toe saumari lana moni mau. Ele ta ua mai. Po fe ua ave iai. Ai lo talitonunga. Now Marie is not safe under the police protection program. Ano au ave lo o I Monique e va ai fo ai e ta maita isa. Hatu e fo I lo mafofau. A wao le temile nei. Wa matua I le to e talitonuina. E seisi e pe ona sao noa le whaamsinonga. E le oto iei se whaatua tuanga. Ma se talitonunga. E saunga le Marie I lalo o le polakalame lea o le vava ainga leo or in police custody. O tausa sila lai. Wa tasi le mena whai leo. Ma le lātou tālo sanga. Ina ia Ave Maria e whai maila na moni mau le si potu. O le mea lena fefe iai. O le tactic lo la na whai lo ia ai maise ia leo. Ina ia awane I pressure ia le tamaitai. Awa o le moli mau au tū lea o Marie. Nā lai ona manatu e whai le mori mau o Marie mai lesi potu e wha o ngā atu aile mea poeata ma le video ma le Zoom. Nā wilo uma e tātou le Zoom. It didn't happen. Tua le tuua ia KC se avanoa e whai ai se mea whapena. Te toi fo ila I ila utala I tua ina ua sao lo le fionga le tamaitai whaamsino. Le ai. I le whaia se mea whapena. E le tali aina I tono olono potu whaamsino. Se mori mau e ave whai mai sisi tu. The whole purpose of having a witness stand in the witness box is to be questioned face to face by the prosecutors as well as the defense counsels and legal team. You know, o lesi foi mea, o leo te nofo ma mafau iai. E tu sala male, fesui ai o le tali an Marie. E toi te ta I lo mafau I tua. Marie is very vulnerable. She's young and naive as well. Ia fuafua iai. O le ta ua e lipoti. Nuas fulu tausanga. Le matua. Faa uma lana onga I le year 9. Ai whailo na ainga ina ua se fulu ma le tolu o na tausanga. Ele leva ai toi fai fo I Malaysia ai. Ai toi fai lisi o nai. I'm starting to wonder about the mental capacity of this witness. O wha loto dua I lo mafau. Pesa ta tau I leo ma le tūtangi lea. O na whaia se suenga. A psychiatric examination of the mental capacity of Marie, whether she is fit to stand trial and in the witness box. Awa I mea whapena tutupu. Ia le mafau ia le iai, I le maa ale tele o le mafau o le teine. She is still a young person.
the mental capacity and her mental state can easily have a great impact and great effect on her part to answer and attempt questions. O mō mai le winga tala. Pele sa te tau ea o na yeise fo mai o le mawhau e ono ave yeise tālo sanga e su e ina ai le malosi ma le mawhau ma le anga vaa o le neita mai tai e tū i luma o le whaamsinonga ma tali awa o mea o defense lawyers pia no whai atu te musola langa maile si au whaasa lau le malau le tū whanua o keisi ea no whai atu talo whai le mea le vai te le ma le valeo le mawhofau le manatu au tau e o mai ia keisi si e miri ma fusi kisi i mori mau i e whai le ai eo mai a matuase i le au tangata ioi a mai ma le lau salako e matua fue e tangata ioi e le sau fai mai te fia kisi ma sau fusi o e le mea le na o mea uma le whaatino e keisizia e atangia mai ai e le ngate le ata mamai a o le lava ta pena la tōia o nai motunga awhana e winga i le mori mau o le teine leo a o le mea la lea o tū lai mai lea o toi tupu lea sole nei le swinga la lea e mo i o lai ai o le mori mau le mau tustusia wa lea na whamatala nei e Emery o isi mea ia sa ia tala noa ia. Na te leiloa. Po oina tustusia ia mea ilana mulmau. Lala fo lale na. Awhai oi o seisi o la awari ia leo le na wha maumawina. Ia tala ia tusia i le written statement ale teine lea. E tauna mai fo ila wari inai tonu toso mai tonu i. E tu I fesili about the timing and when these events happened. Mana tua le lei na lo o moia fo I le section 139 sa lautols fulmaliva the Criminal Act 2013. O mai le upula na ta o le mori mau pepelo. Perjury after swearing an oath, under oath. Wa umana tauto I le tuspa ia. Alale me le ufai. Perjury o le moli mau pepelo. O le moli mau ua nofo ma wha popo I ai isi mea. Peto ese fo I nisi mea. E wha se ai le wha msinonga. Male a fionga le tamaitai wha msino. Male wha msinonga atua. Alono winga la. A oma nei le wha msinonga le nei. Ai au mai I luma e le wha maonia mo li mau o tangata nei o lo tutu mo le tu o leo leo. Tangata uma nei e te tau na toso. Ea, whai iai ni mōli anga. I le wha mau taimi ma le mōli mau pepelo. Ma lea o ngai de mata upu atua. Ele mea malie na wala au mai nei le si au sosa e sili o na whaatuatuaina. Mai to tonu
Sa iai te tono le whaamsinonga i le soa le i tawalunga. Mai na ba ai le tutulu. O le tamaita i lo ia o lo o tū mō le i tū a leo leo. Taima le langi le nafo. Strickland. Tatu ai sea, mai no vai ai. I loi mata o le tamaita i. Talo fai. Fato la sau whauinga i na o le tutulu ma loi mata o le tamaitai loia. Ai wha mai, masalo o se langona whaanoa noa. Feeling emotional or perhaps distressed or frustrated or disappointed as well. Why? Masalo, perhaps she might be feeling betrayed. Ile leo ngā tasi o lana, tau mawhainga malana tāpenanga. Ina ia tū la ia wā o le mālosi o lana whina watu, ona o le mālolosi o mori mau e fia se furu ia le au mai. A lea e mawai atu. E tala lau tasi ia, ma pa uta i tasi, ia maka matongi o mau ia lo au maia. Wa le whaatua ina ai e ia, lana tau mawhainga. E whiu e apo atu, ia tatai se mea na malilia iei, because obviously, e whai briefings ale a fionga le tamaitai lo ia, ma ia mauti noa ai, ua matua i solid, ma consolidated, each and every witness that she's going to call. Olo ulangona lena. Perhaps emotionally distressed and feeling betrayed by all these witnesses. Le fatoa whaalongo la ia le ia. Malona whaanoa noanga. I leo so whai mai ai. Lo ia kei si mai o i le tū o te e morianga matu o inga o lo whaia ia i lato. That's my personal opinion about the emotional feelings of the prosecution. Talo fai. Or perhaps, you know, she has foreseen where this is going. Salo ma maule va ai I luma. Ale tamai ta ilo I lo tu ma leo. Mai loa ma mao atu ai le tuli manu ma le pi onga ma le sa onga. Le meo o iei le whai unga ma le taunu unga. O le keisi lea. Ia pe wana ia le whaatu I na foi. Mori maua I lātou o loo ia tū e pui pui. Ma tai le lātou mau. Ma pui pui le tū la fono. A upenga o le tū la fono. Anyway. Au le so, Samoa. Po le ale tua ngā mau la e luma o le whaamsinonga. Pe sui a I le tala a Marie. A o lana tala le nā I le so. Nā ua tau tino ai. I was with Sam. Ioe Marie. I was with Sam on the night the accident happened that killed 2 out. So o ngā tūle nā o sia tātou a menti rea wala kwa. Lana moni mau, sa tusi e leo leo.
Le la o tātou tilo nei i mea nei. Morianga leo, fabrication of evidence. A leo tātou wa ai atu nei iai. Wa mi milo mai le a matoi mai iai I tangata nei na whaia morimak. Matusia morimak. Mafafau le morimak. The word, fabrication. Conspiracy. E malava. Whasalanga o mea nei. O lo ta oto I tonu o le Criminal Act 2013. Lea la ua whai mai e lo Marie. She has admitted Fepuleai and Samuelu never sexually assaulted her. To load for Fong Samoa. Awa mai le mori maua ale te maita. Poani si fesui ia inga poani si mea lewa ta oto mai. Matuata utino ele te maitai. O ia sa iai I o I le pō. Na tupo I le whaalawelave ma maliu aitu au I le tavale. Sa iai whaatasi ma Samuelu. Precaution statement na, caution statement na, ale tamo Samuelu. E le I toe suia. Le I toe suia. Le foi la o tau tino Marie, po Mali. Le foi mai. Marie has admitted Puleai and Samuelu never sexually assaulted her. It was the police that put those words inside her statement. Tufa tato pulkalambe Samoa. Tufa ile lalulangi atoa. O tato ainga leo to sila Samoa. It's finally coming to an end. Pieces of the puzzles are coming together and falling into the right places. Bea se chick so puzzle fu lele tama fai. Ina ia whaatulanga po where me ofi I ma whetaui I le mele. Lea ma se tala na au maia. Awa lea lale na. I le aso sa whai ele ma whaatal noanga malau tō whine ia lilo mai awa. Na tā ua mai ai e lilo mai awa I a te au. O le mori mau o Marie e winga I a Puleai. O lo tua I a e Puleai I le rape to load whaafonga le tunu po o le whainga ainga wha malosi wha soli tu la whono vai atu le whaafonga le tunu sei tu lo. Na o te ie I nā ma o nofu nofu. E fau I lau whalongo le mata upu lea maina. E le au mai ai te tonu o le whaamasinonga nā lailoa o na o sai steplo ina. Mata ofi e lo I ngā mana mata upu. O te le I toe tuli lo ina maina. Nāna le leia saunoanga to fine la to pule fionga lilo mai ava. Ai la whaalongo le nā. Ma la whaai unga na whai. I deliberately, intentionally never counter her with a question to clarify this part because it hasn't been touched by the courts yet. It was never brought by the courts yet. Nobody has listened to that piece of information yet in the court. Ioi, awa fo ili au mai. Awa au tulia la, ia, o mena sa mafau. Yeah, have some discipline here, and I'm not going to counter her. Awa o telo fai walanga lea ua au maile mata apula a fai nei la matala noina, mata apula nei alaile isu ina le io o iai ia le tango fia ina le whaamsinonga.
po o se vaenga fo o le mori mau o lo o a fia i fe pule i le mele o musu i loina. I deliberately and intended not to counter-question her. O mo malai le au vali. Nera e roi le tau le maa mala mamar kamikiki le o kangaka. Ala le wha maoni. Tā lo whai. Mea nei loa ai. Te whai o le ngā ruenga, ai le maa malamba i le ngā ruenga. Lea la whatoa au mai nei i. Mo u whawhitai ai ua male tala noi, nan mata au pule nai lea stona, ina se ima vai atu nei. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, yesterday, lea whatoa au mai ai, te mata au. Ma au mai ai ina po. E mata au tia. Lea tātou wō, e tātou tala, e vai whanua, lea ngai tā ua tele. Mole sila fia e le tātou atunu, o mea lo tutupu i nei New Zealand. Alanga o le kaukengo ngofo, Ia, matala fo i mai le tātou tua whine. Ia, miriama po mare, o si mai o le whaafonga, i le toi whaasalawina, mo le teimi muri o le leia so tofi e whaatawhiti, i ngā ruenga taualunga le aso tai au tala. Manora soifua tala flava o se whapoponga o talafou. Wa lipatia mai le CNN wa whaia nei se ino i ronga i le whainga maloa o Presidente o Trump o le malienga sa whaia i le taimi o Presidente Joe Biden ma au Setania i lalo le malienga tau le puipuinga le Okus le au fiaima Pertania e whaatanga i Australia o na maua na wa maulu ni ukiria. O se whamtalanga rea mai se sui o le vanga o le puipuinga a Amerika na whaia nei le CNN ai e sira Australia i le malienga le tāua tele i le tūtau le puipuinga le maua mai o wa maulu ia ma o lo o mautu pēr le manatu na ia whaatau nuina le apolo keti o lo ngāru e whaatasiai ma le malo tele. Whai mai le sui rea mai Amerika a whai e eini suinga pe a mai a leilo i ronga o le a whai loa mai lava i vaenga umalo o au fia pe a whai e tala whengai. O le August sa a mata whaavai mai le rua wherua tasi e whaangai o iei papolenga o Amerika le UK ma Australia i le whaatupura i a peo le marusianga o Saina. Ta ua le ripoti le CNN se whaamtananga mai se so upo le vanga o puipuinga Australia wa ta ua i mamaea o na longo i natu e Amerika i a Australia ma le UK o le a whaatino lea i loilonga e peo na ta ua. O le August, o le poloketi au pito te lelea tau le puipuinga, wa awa iei Australia mai o atu le tolu sara wona sun varum biliona tala Australia, wa fuafua e whaarua i te tonu o le tolu sa furu tausanga o le poloketi. Israelu ma Gaza, wa maua e Israelu le tu i saute o Gaza tino maririu e lua, o ni tangata na ave whaapangotai na i rea wha ai tu, ma maua i le suenga wha militeria Israelu na whaia, Wata ue le CNN o Yahya Yaakov na fasiotia le Islamic Jihad i le teimiros wa inga le Hamas i le lua whelua tolu, lima suriva tausanga o lea tangata i lea taimi. O lana paanga o Meirab Tal ma le toolua o la whanau na ave whaapango tai fo i le taimi lava lea. Au le isi tino mariu na maua o se tasi fo i tangata na ave whaapango ta i le o whaailoa ina whalawa i tele le suafa i le taimi nei. Wa sauno ai le paramio Israelu Benjamin Netanyahu o ia malona ainga wha pēr sitiseni umo Israelu e wha o alatou wha maisenga i ainga i la ua ia e maise na isi fo i tangata Israelu sa maua mua wa maari riu matua i la vai kasa mō se temi umi. O lo wha o neil suenga i le mata upulea. I Iraq, mo iaile au whainga ruenga le ofiso a Amerika i lea tunu, whaatasi mau latou ainga ua ave sea mai nei, ona o le whaatupula ia pea o popolenga molo lātou saunga le mū. Whamtalanga la tamai o le mataupu leo ta wai e le o mailo a tonu lama le mafuanga, o le ave sea mai o i lātou ia a o ni nā yaso watua nai, sa whaatau nu waitala noanga e whaatau le por kalame whaaniukiria a Iran.
Pa mai se sui o ofisa o Amerika i le BBC, o loo lātou mata i tuwina le mata upu, mai fua ia lātou i loilonga mulimuli nei, le ufai ai le whai unga au na tu i tia la lātou misiona i Iraq. Lo mana o Amerika na ia tau fia Iran, mai leu na ia pea o le whaateleina o le uranium, le e wha o ngā e ngau si ai pomu niukilia. E pesu ia iai ma le whaititia o sā tau li tamau ainga po sanctions i lunga o le atunu. Pei ta ila wali putia le whamtalanga mai le minister o puipuinga a Iran o Aziz na Sia Sadeh o le atete e atula na atunu ia Amerika, manofuanga autua Amerika ilo lātou whaitu, pe a whai e le manuia tala noanga o lo whanga solo, e maise pe a whai e toe polo ia Trump le oso whai o Iran. O ta ua le BBC pe a marelua whirima se lau fita a Amerika o lo wha mautu nei i Iraq, pe ona wha maunia mai le mtanga luenga le puipuinga. Ma le Pasifika, wali putia le basa nei le ABC Pacific, le whai o tala noanga e whatau le tuto tasi o Bougainville. O le whatala noanga le pao le pāre mi o Papua New Guinea o James Marape, ma le taitai o Bougainville o Ismail Toroama, ma o loo mata i tū ia tala noanga e lesa a vema ko Vanasili o New Zealand o Sir Jerry Mataparai. Whai mai le APC e ma whamafa sau noanga o loo whaafongaina i lea wha tala noanga, a o wha iloa fina ngalo taitai o tū e lua e wha tatau le mata upu. O Bougainville o se vaenga o Papua New Guinea ma o loo finau mo lona tuto tasi, ma o le vasi nei la watali ai le unga o tala noanga o loo wha ngā solo pea. Talmulmuli, whai mai leo leo Japani sao lato wa iani wa alele tau se lua a saina i le Pasifika mo leo rua i taimi le vasa nei lava, ma o ta wai se whaamtalanga mai Tokyo e whaapea wailoa i le whaalau te leina pea o ngā yoinga whaamiriteli a Beijing po o saina. Wari patia le APC se whaamtalanga mai saina e whaapea o waalele ia o le Shandong ma le Liaoning Carriers e na o le lua lava, ma leisi o lo whaataita i le sami e whaiaito le ringa le au ave waalele. Pei tai o saunua le minista o le puipuinga Japani e le te tau na whaamatau e nei waalele le saunga le mu o ala waa a Japani anga i Beijing, ma o le amata i tū ma le toto a Japani le tūlanga. Pei tai o toe tari mai i eile so upo le waa e whafo Beijing, o ngā yoinga o lo whai a saina mana wa atau i o ngā sami o lo whai ai, o lo o ngata silava ma yainga whaava malo, ma o te tau o na toe sila Japani i le mata upulea. Tala ia le video sa mo le nei aso, soifua. Le matangi e ua toa uta lo fai le malanga ualu, ai male sau o le tamawhawhina, asi whatu walu. Fai so i le nua le ngalo, o sina sumu ma se fe e ame walu, ona paulava o fi mota o le amu. Tafa o mai o le fiafi, wala
E ole na, whawhiawhianga mai i le 5 stars. Ia, le wha ini lau I loa fo I le atunu u le tele o tau sanga ua mawai. Ia, a olo ola pea na whatunga e ho o mai I le taimi le nei. Ona toi o mai leo la utala noa I le mata upu leo. Mai o te tali tolu lava. E o ole I ai ia le whaato whala inga a KCs ia e tusa male moli mau o Marie. Po o ai la leo ia na tusia ia le moli mau lea. Ma whao popo ia I mea nei. This is truly bizarre in terms of fabrication of evidence. Ioi. Ua avea ai la le suinga le moli mau lea. Ma se tūlanga le whamahoni. E o foi lai le mata upu lea I a pule ai. E peo na au mai e le tua fine a lilo mai ama. Na whamatala le lei mai lava, ngā o inga na whaia le li whai pule tulou le fionga. I le swafa pule ai. Ma le mata upu lea o tau lea ngai ngai. A o lea la. O ngā o inga sa whai. A pule ai. I le matamata la na telefoni, ma le alu I tua le na fōla sa I ai maari o le taavale. Ma whai I nisi ngāwing, le lau au mai, e le ise mea whapena na tupu. Le ki oala, le fo mase mea whapena na whamalosi ai e Samuel. Le au ki aka I mo wha, le ti oala matua maloki a mai makukua ia whakawhaka wari ia. Ia ma le fusi pau lau ke le pau povio of pulea. Mutau tia. Ia, tātou e se mai nā. O lea ua mai a ia le nā fo I vaenga. E le tā ua le nā o se vaenga. O mea na tupu I le so. O le sila tangata la lea e tā ua I ngā o inga matautia hia na whaia e le tamaita I tala vau ia Mari po Marie. O le tangata le swafa ia e lia le nālu maave ia le tamaita. Wa leo umana whae ngō mai. Leo umana whae ngō mai. Maave Marie wale ave le lato wainga. Ai wha aso ono nofo mamari o tele o loa po fea na nofo ai po le ainga o le li leo po o seisi fale maututongi po fela e matautia o ai a o a le ale taimi au mai ai da wari I luma e le mea lau tusi e lalo I o le fautuanga mai le fionga ia tole fōtu ia Filolo John Stanley o ia le na o le komisina o whainga palota e lau text whemai o le pitola au lea le au whasa le lau e tau na whai e le tau lilifa e lango se pati ai ia matua I tu lei atu ma wha malosi au ile mamalu o le atunu. Po New Zealand, Australia, po Whelava, po Samoa. Ma o tātou a ingolo I ai Samoa. O e whai le stala. O e whai le stala. Ma tā pena sa uni e whai le palota. O uma e whai le palota. Awane I toi ai sisi e nofo, ma whaatalitali. Whaile le stala wai e lua afe tā la le sala. Se lau tā la le umona e le stala ai e te le palota. Lua afe tasi le se lau. Wawa I le kike leo, le te leo le nātupe. E tā ua ai le tūlei ma tau anau, ma wha malusi au I o tātou ainga, ai mese fo I lātou
Lea o lo o malanga atu i New Zealand nei. O e whaile stala. Tātou ainga o lo whawhongwhonga mai Samoa, whaile le stala. Ma sa uni e o e whaile palonta. E le vahenga tā ua lava, o le moli maua Marie lea o lo au mai na o i o i le ofisa o la auli. A o avea o le minsta. E se le tā ua o le whaupunga lea ma le whautuanga na whai i ai e la auli e le maria toa. Lea lava na ngana ai i le tamaitai o Marie. Le loa po whaamau sisi po lea a lea na mai. Na el watu lai le ofisa o la auli, o lea le tala la auli na whai ate oe. Tali Marie. Sa saulo mai a le sunga i a la auli. Marie, a whaina e iai i o i le mea na tupu ai le whaalawe lave, ma e wa ai i ai i mea sa tutupu. Tau le wha maoni. Ia whai se tala wha maoni. Ai a whai e tele i ai. Aua lani i whaia seisi tala ese atu. When Marie was asked why and when she went to Lauli's office, what did Lauli say to you? And Lauli said, Marie, if you were present and you were there at the night of the accident that killed Tuau, please tell the truth. Nothing but the truth. But if you weren't there, then speak no evil. Beafa pupu. Awala le fai se tala. A fai le sa o ma sa e le iai. Au na frofale mo falo no fapela tala talo fai. Sei bava i le mea o le mo lia i nei ia le fo i tamali. A leo o ngana mai le moli mau tu au tu e au tu ia i le ata leo leo. Le fautuanga faa le tama, faa le tuangana matua, faa tangata matua, o loo tu le tulafono, mapopo e le tulafono. Na te le i fafauina se moli mau o Marie. Na o le fautuanga na ave iai. A faina e iai, ta ule mea sao. A fai te le iai, e la se mea o le a fai e fua sisi tala se i lunga atu o le mea lea. And that is important to me. E tā ua i o le mea lea, langa o le tua i ai. Ia lea fo i te male i le sunga lauri o le mali atoa. I le whapea o le fau faunga. Fafau se mori mau. Fabricate the evidence with something conspiracy and conspire to tell lies and fips. Lea la o to fafonga de mtapulere. Mai moli mau, ma moli mau, ma moli mau e fia. E le whapea le to atele o moli mau. O na moni ai lea se mea. Ma malosi ai lea o se finaunga. Lea ai. E ui lai le tele o nei moli mau. One witness that will flip, everybody flips. Dale winga le upule na. E tasi lava le moli mau. A mainga le moli mau. O le moli mau au tu. O le moli mau au tu. Tasi ale moli mau. E Filipi fole pe talanga fiki. E ka fiki uma kwa ya. Ka fiki uma pe ka nga fiki e sainga. E fai maka kalie. Fai maka kalie o avo. Lau me lo umana tatu talanoa. Lau umana talanoa. So we are talking about the past tense of what has already been discussed and revealed in the courts. Yeah. Okay, come on.
Whari mai o le kau ma whai e whai a kulka ko ori. Whatalo whatu ia Samania mai nai Penrose lea sa malau mai nei. Tu solo ne maia, talo whalava, Tills Swalger, ia, whapea fhoi Nams Philly, ia, airenga teilia. O Epi Happy, talo wha Epi Happy, o mai tufal tātou por kalambe, leave me a comment. I love reading your comments and your insight. O lau ba ai I ai tutonu. And also somebody from the outside looking in. Oka. Le au whai te tala mahali o lo iai sa. Mo ai o te whātua tua ina le tō tele o I lato. O te whātua tua ina fōi le tō whine i hane no mai awa. Alanga la a sauri no mai awa mwhai la ua fōi polo kalambe ma le tō whaia whonga mua. A ngatala ina. Ia no sau fōri o au lia sa so o atu le mea ua o māmlama iai whapena fōi. Ia mātou sota inga, our communications with others that are also present in the court in Samoa. Yeah. Talo whai ia whaamaifi. Nam whaamaifi. Ia lele. Sei vavaiatu ia si vanglea pulea Elizabeth Firo talfalava balol sei fu mria mei avito ia fa perfo ia masefenika alo vaftai ia tofal tato por kalambe Fatima Lome Tavita Haisake talo fa balol sei fu mria anga mai tungafa talo falava balol sei fo mri au tato I alo te loa lai fa longo mai ia le sunga le to ina ia etsone ngafa o le sunga le to ina Reverend Elder etsone ngafa tinatali ngafa malfaltua ia moe ina I kalihi Hawaii o le sunga le to ina le pulenga atoa o le whakasa I Hawaii whapena fo ia le to ina matua. Ia, sia ua wha pele. Awale sunga le to ina malo man malo. Ia ma mea tanietu. Ma le whalitua. Ia, a o anga I tu fo I le la whainga malo longa. Ma siasi fo I whanau. O lo o lalamba papa au o hahu I Hawaii. Ia mea simi. Talo falava. Ia whapena fui ia le sunga le tula epa talofa tula epa malolo soifua manria whaftai le tua I lau soifua tautua ia on sai mo wha malos o le sunga tula epa o le whaatonu le nā o le tātou wala leo o le siufongo le tae o fau I Long Beach I California whatalofa tufo I le whalitua ia soli ma le nofoalo Ioi Lea la o tō whaafonga mai nei. I le tutulu o le tamaita I lo ia. O lo tū mo leo. O whai atu I la o sōsen sau nei. Mai le ia tau au mtuai o whanua noa lava o pei o tangi atu ai maa u la tau I le ai atu le fionga tai malelangi. Le nafo. Strickland. Ia... Ua tupu le mala. Ua tupu le whalavela. Tonu ai o whanau noa I le tamaitai. Ona ua leo ngatasi le futia ma le umele ilana tau mawhainga le whinaunga whale tū la whona. O le vavai atu. E tala lau tasi mōli mau. Ale I tū o lea e tū ai malona tali tanunga. E mau tutu ma malolosi mo le mau. Lea la leina o whaiatu. Once a witness flips, it's like a domino game. The whole lot will fall. Anyway. Lena.
Ena, ia. Shea al tātou por kalameli, ia pola o fionga fo I to iata. O Josefina, whapena fo ia tā vita, la vea malo, watching from where? FBI Sam. Ia, whapena fo ia mani sa umani, alo, sui fu mria, whaftai, ia, le mafuta mai, to tele o tau le ua angai mai lunga. Ina ia malama lelei ioi le langa mai lunga wa maua fatalo falo to fine ia moa atun ia va pena foi le uso ia ale leota alo le soi fu mria le fionga ia moanga tia Rose Topical, ia whapewho ia leu so ia awhamasanga. Ata Frost, a whai o koukari e, ma kou mai mua mai ina. Ia lena. O sasa se. O la mele o sasa se o lausa la kopo lau po mudi. Annie Swoger, talofa lava malo se fumria o tua muri au, alofa lava malo le se fumria, whaftai le mafuta mai, le unanga ma le tutua, whapena fulo so a se umanu, ia, wawai ei. Ngale o lunga le toru wafe. Tommy au pa au, alo le se fumria, lena. Ona, o mai le o la utala noa. Ile mata upu lea o le whainga palonta. Le whainga palonta o lo o ngani mai ai I o le fionga. I le komisina o whainga palonta peo na o avatu steng mo sola. Ina ia una ia o tātou tangata. I Samoa lava. Ina ia mawhai o na o e whaatino le nātou le stala. Whaatino fo I ma le palota. Leo mai o na o laui nātou le timetable ma le schedule. Ina ia mawhai. O na tātou o e whai ia le palota. So ni ai fo I le tulanga o lo iai. Ia le mana o mia o I la tau e o whai le stala le teime nei, wala talata le fitus fulu wafi. O lana winga ele o toi mamau. Toi fast fulu mon tupu wafi o lo toi nei, ele I uma ona le stala. Ia ma whapena fo I ona o e whai ia le la tau palota. O le aso na fino fa atu o tele to e tala no lava e winga I le por kalambe polo ketsi le na fai ai fo ia e lima se lauta la ile tausanga atu awa ai tilo la ia ile lima se lauta la ile tausanga atu o le mata upule na o le mangi kolo. Ona I lolo la ia leo. O le tupe mo le tangata. I le tausanga ato. E lima se lau. A vai le lima se lau le na. I le aso. E fitus fulma le tolu. Sene I le aso. A tu u le vai aso. E lima ta la se fulu tasi sene. A tu u I le masina e fa se fulu tasi ta la. Onos fulma le ono sene. A avatu manei la le lima se lauta la ia te oe. Na o le vai aso ale nei e te maonai.
Nā lwa soa ni te maonai. Na whawhiwhela ia lea, o na whawhangaru a inga matausi oe. I le isi se fulu ma le tasi masina ma le tolu vai aso. It's a one-off thing. Project. Think about it. Doesn't make sense, Ia la ansa loa la wafula tui iai. O mea ia na oni fuafuanga alu walu mamau. Ai reo whapea mai. Mea, wātal tonu mai sisi. I se vevesi fo i tula I mai. I le tau whaawasenga ina o le mea le nei. E umatu le mea lea. Ai palasi mai manita iala tustusia. A wafo I le whapea. E atu e watu fua I ate oe le tupe. E te tau ona iai I te tonu o se paketi. E te tau ona iai I te tonu o se paketi. Le paloketi lea. Fea me mo mai le tupe lea. Ona e mole manawa tuala I lea pe a umana mawala ulima se lau tala le nā. I le vai aso le nei, uma ia le vai aso le nei. Na e mole manawa tuala I le isi sfulu ma le tasi masina ma le tolu vai aso. E tau lava I le whai unga. Fia ai. Na e wha mole manawa tuala I le whapena. Si so le. E o te matua I o wafo. I le mea. Ia ai pepe ai. Umalena. Alu watu male mo le tusi tu la fono te iala walanga I le whapea. O ni tupe a watu e tiai. O tupe le atunu. O tupe a te ngata te tongi la fonga. Na auto sila foila I ai si tanga o la fonga o le ao o iai. Ia. Ma le vava ai mai I fafo. O matua wha le tonu lava tātou paanga sa masani. O na tilo ma le alofa atu I a Samoa ma mai grants. O meo grants. O tupe momori atu I atunu. E le toe tutongia. O ni mea alofa e wha mawina. La le me le mawaile ta mau a ingo Samoa. La fonga tangata. Le foi sa auto sila lava iai I le te tele o ai talafu sa fai. Ai talafu na le na fai o atu tonu lisi vaenga lea. O tau le mawhai o na pupula ma tau manava I le te tele o ne ai talafu. Aia. Na to tongi lava e tangata fai la fonga. Ia ne ai talafu. Tangata fai ngā luenga. Tangata fai sa whanga. Ngani mea lana nā ea la iona o le whaatutu. Ina ma utalitunu. Ina le mele wha mai. E tau tala ngā luenga. Ia tau tala ngā luenga. O le mea le nā e te tau o na utou whaia. Whai ngā luenga mātinae a wā o le nā e to tongi lava e tangata ia ai tā lafu nei. Ai le ngata lai le nā. O tau sila I le sao tā ua ma le te le o le au ngā o tangata whai ngā luenga whaavai teimi. Ai le tupe o lo lafo atu nei e a inga mai o lo whaia le tautua o le ai tau malele. International remittances. Ma tupe e lafo mai wha mamori e tangata whai ngā luenga. Whaavai teimi. Ma avatu
le exchange rate wa tala le tupe Samoa, ai tuu i le whaaputunga tupe a Samoa i le atunu i fafo, foreign exchange rate, ai sau a tō le tupe i tono le foreign reserve account a Samoa. Titilo ye. Le ala wala le pasio le talo le tupe pa uoi ma le malo. Na tau fia le tu mau ia le tūlanga. Se manu ana le pisa ni tātou. E le to e wha mamu lua mai ma wha matu mai le tasi tesi ma le valu piliona tala. E alu i tua i polo ketsi o le tasi le miliona. A leo o whatu. O la lava i eita i ala o le wha ngā ina o le tasi tesi ma le valu miliona. A le mele na whaine o le maalia i e lau whaalonga atu i le tupe a le isi tu malo. Ma ape le malo, pa u le tala o le tupe, a o lea la, ua tufa loa i e kale si o le tu malo, ta esfuru afe, ta i lus furu afe. O whai e ine di mo, le pule fa so lufi liba le lei ale tu malo. Fa longo la i le mea leo e tu lai mai. A watu lau lima se lau tā la e le masina le nei. Ia na e wha ngau i e ala ia lea mo leisis fulu ma tasi masina ma le tolu vai aso e tauri ki lisi masi. Al watu ma le tusta i ala o tu la fono. Wanana o mai whamai o tupe tu watu tu lima. Al watu e ai tu la fono ma ta i ala o le whainga o le mea. Ta tauna iai ni wha maumaunga. Ma tu tonu o le paketsi. Ia la tō sisi la fole iai o nisi o mea o la tula i mai. O lou wanga vaa. E umale masina le nei o fetuli na i solo oe tangata lo fisa po fea la le fa so mai ai. Lona winga ai fo i ave o le lupi fa. E posi mai le lupi fa. Ia tupe na. Ale o le na. Ia ai wa ave o le treasury. Ia po o le a ute ia tali tonu lama. Po le inland revenue. E ta tauna sau ma mai le pepale. E uma le leia le vai aso, uma le masina o fituli na i oe. Na i ta mam tina matutua. E su e mai le mea lea, alako e mai le mea lea, alwan e mai le mea lea. E le o tali e langa le o mau mai. E tele o muri tu la fono ma ta iala o le mea la iona e anga vaa. E maua le wha mundianga le. Ion. Ia, se i tātou buo. E tā le pese lea, a sa ili se avaloa. Ia, tātou te tala noa tuai il tamai tai o Melissa, mai le tātou whale ta vale. Le Henderson Cars. Ia, ma le wha mui lo manuia oe. Na ua mānawa ngā luenga mga Gagaifo Faiva o le atunuu. O le alawa ngā luenga bo le tiute ua tutofi ai. Ma lo fai le Faiva le so. Ma lo ngā lue. Ia, ma tātou wō whatasi e momori oe i lo fale. Ina ia e saunga le mū. Ia ma e ala, ia ma e aka ele oria le a tau sa vea mo oe.
ia umagul pongange, umuska kinge meska take away. Sole, 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 o solo fiesida, o solo fiesida, cui mai fai musica. Sole, 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 wa makanga lue vai, penga mawala ska kinge, o seki for it tonight. Oh, oh, susumaila ia, oh, oh, lulu vai, lulu lima, oh, oh, fa saulo kua, oh, oh, pati popo, oh, oh, ale mawala ska kinge, kasiva pea, fa vai lumore ea. Baila iai, la del kwa kalo mai, pa kalia ko i, so la ko o sa wai, ai awo ke po se uso, ala kilo kamangane. Elaki foi oi, elaki foi yau 2 times. Sole, 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 o solo fiesida, o kui mai foi musica. Sole, 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 wa makanga lue vai, penga mawala ska kenye, o seki foi tonight. Oh, oh, susumaila ia, oh, oh, lulu vai, lulu lima, oh, oh, fa saulo kua, oh, oh, pati popo, oh, oh, ale mawala ska kenye, kasiva pea, fa vai lumore ea. Yo me fui fa pengi my brother yo so fa for shit ku wa fa ke I man le manga o mia se ke le un tong pone ka o I de menga kai suma sa ka kolengi so mai se baby boom bye bye. Oh, oh, susumaila ia, oh, oh, lulu vai, lulu lima, oh, oh, fa saulo kua, oh, oh, pati popo. Dance like there's no tomorrow. Sole, 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 o solo fiesida, o kui mai fai musica. Sole, 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 wa makanga lue vai. Awa ke popole fua alupea oi dai. Sole, 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 o solo fiesida, o kui mai fai musica. Sole, 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 wa makanga lue vai. Penga mawala ska kenye, o seki foi tonight. Ya le da. Ya molo ska kenye, o seki foi be ya le da. Victor Kyle ya maluso ya Cas Futialo. O le foi le la pese fa ala I mata o oele aveta vale. Talo fatu malo se fua ata talolo lukini ya fa pe fo I le sunga ya moe lasi. Alo se fua man via. Ole si la tala bali le o tau du mai. Mana tua le vai aso le nei sase ia le whamsinonga mawalunga o tālo sanga a pili po o tālo sanga a toiloilo. O lea lava o lo tea le bata upu. Toi to tasi lava le tangata leo lo toi o lea lava I fafo mawhina wina. Ia lana a pili le sunga ia tala le lei paunga. Lea na Maulia fatasi making fai popo fa perfo ia le maisione. Fai oso. I le taupu le pulenga e whaao le oti e le sunga ia tu lepa. Waba I le se senga mene. A mea o te whetu nei. Le vave o na whio soi e whai se mea whaasanga I tangata nei. Su e ai le mata upu lea la o wharepui ai ia whai oso. Ma le sunga ia king whai popo. E awha pena fo I ma le uso ia tau alai. Toi to tasi lava le toi wafu. I le umi o whinaunga a le tua whine ia Joyce. Po Joyce fo I Sapolu.
Malei tu ale leo, malei tu ale malo. Ina ia wha matu mai transcripts, ia po disclosures o wha matalanga uma o taulu manga o le wha masinonga o nai tamana to tolu leo ua tuli nei o lātou whasalanga. O le fasili tula i mai ia tau. Lale e se senga o le mea lea, e whoringa mai ai, e wha pito au ngafa, ia le wha tino ino nei mea. Whaia, through lo male case, tato kai kama i el whalpuipoi. Ai toso loloa i lava whapea. Ona o le mumusu, ele au maia transcripts o tau manga, o le nāwha msinonga. E ta tau ona mai e fesosoni ai, e le defense, le tamale o tala le leipau. Ana mea matautia le na. O le si la mea, e ta tai ai le mafofau. Lea o le tau pulpulenga la lea lena mawai o le whana na ave i a Samuelu. I loa le le Samuelu, ava le sui o le mori mau. 45 Colt pistol. It's a 45 Colt pistol. Lua kilipa. Whataitai mai ele o lo lamun ia lo neingwa. Because his name is on the record, so we might as well name him. And also, he will be another witness, another main witness for the police. Le suna i animongo. E alana o whātu i le mātaluanga mlilu mai apa. A whai o leo wā ngai I povi. O maua le tupe whātau o I povi. Au whea na mai e le tupe. O le a le lanu o povi. Ni povi po apo ni povi fine. Ai fia povi. E wai le se povi o ye ke bingi a whai o kamai povi. Pongi povi la pongi povi la ki. Pongi povi ta anoa fo le taunga ta le povi ta anoa. A wā fo I loa e whanwhanau le povi ta anoa fo fine. Ia, masalo po le lua afe le tau le povi. Ta mai ta anoa na. Fena mai le tupe. Tali Samuel. Yeah. Because it's in the record. There wo I tupe. Le wo mo fo na tala no ina tupe le lava yaso ba le nei va yaso. Le mea na whao ngā I ele tupe a whena mai ele tupe. Tali lava tangata, ma le monu mao Samuel. Li mongi. Whai ni fo aulo o si vai la kouia. Alo I le afe mon tupe ta ala ele name. Ta whi e o le teimi whai ele monu mao si man. E ma kua wha manga si mau ma kuu lungonga ka gifon vai vai. E 500 is pitore I venga mai ia ka uvu ngosko I. Petoi na me malia le me le lafu le fai nei. O le o I loa tu nei I ai le mea. No nei e tu wai ma molia le si vaenga lea e le fau faunga. A le o toi li liu mai loa ma le au. Wa fai e loa ma me ta ua le o toi se wha misinonga. Au me o su e ngā tala. Su e ngā tala. Ma dear, I'm telling you. Although how serious this matter is in this case, it has finally come to, that you can actually see bits and pieces of the puzzles coming together. And it is almost a laughing matter now. Like I said, one flips, everybody flips. Like a domino.
Okay, Mariana, Masina, o Tony Penaya, malolo soi from River me. Ia la to sidi voli Tony o le ke sidi mai ya kia ule avakuo le story. Faitele Robertson, talo for lover, Janine Wolf, malolo soi from River. Fatalo for fabi tola mai le uso. Ia Mau. Mau Wolf. Ai whafonga mai, whatalo whatule i atou se vea i ate. Oi, o le sunga i ao, ti, nifo. Oi, whatalo whatufo i le uso i a Huko Wolf, i a whapea fo i auto uma. Hans, the Wolf Brothers, talo whatule i atou se vea i atou tau lolo fo i aso tātou telefi. Doai, whatalo whatu le uso i a Sofeni, seu pui alole soifua mria aftaile mafuta mai Simalua RS watching you from Utah. Yeah, I must have watching you from Alaska. They're all over the world and all around the place. Talo Kolotita, talo lava, malol soifua mria, Rosie Stowers, Elisabetta Mwangututia. Ja, for Kimbo Kang, for Kimbo Kong on, Malo, our Charles, Malo Sifumvia, Teresa Ene, ja, for Emele Tanuvasa. That's what Wale Moas have a normal to my Letatu Paanga Totino, ja, Melissa, Mai Letatu Valeta Valele Henderson Cars. O ia na tutua noa, ai mantua, o le telefoni le Henderson Cars, e le eise togi o Varselau, fitu tastasi, ia le o le na, anga i le latu tuatusi, o le tuatusi, o le Selau Weavers Food Malfa, tasi wafa, Cavendish Drive, i Mangele. Oi na papatoe I manukau to vatu numera Melissa ole o valselau fitu tasi katalofa tu esi o afine le tofa ia so alo Priscilla ngatolo ai Matthew Mati alon se fo dia I lau fionga le tamaita I loia, ia, alo mo ngā luenga le lei sa fita I tunga ia I le nei aso, ia, wha moe alo o manuia oe, ia, masio a inga fau male a inga tau atia. Ia, ma whatalo whatua I pepe ale tātou a inga, ia, pepe sene, ia, wha pia fo I male tamaita I o baby wha pale, ia le nā. Le nara leo o whai atuene. Ua misi a koa ma meo su enga e winga I le meo conspiracy. A lea la o tātou su e tala loa. E tusa male mata upu o le moli mau pe pelo, male perjury, malea tampering with evidence, malea fabrication of evidence. E matautia. Ola malisi mele afia I because I alune tiltilo yai in section 139 Ole Crimes Act 2013 na Samoa. Na ye uma mena toinga solinga tula fono le na. E ono fae e aini mori anga. Ia I latou uma e mori mau pepelo il mata upulea. Mori mau fafau. O latou ane e pisa fafau waku lea mea, fafau ange lea mea. Alala mele o tatou tiltilo ne. La fo e bal fasalanga o tangata. Na te solia le tu la fono.
e whaasese ai le whaasinonga. Trying to reverse the cause of justice. It's all in there. It's beautiful written. It's beautifully written and simple to understand. Pētil tilo nei me vava ai e matau pulana. Ia ne ta sing talo falava. Ia ele ngatelo. Ia mai tal tonu foi o tau il matau pulana. Ele matau tia o le mea e o iai. Se o vava ai atu le mea lea. O talo fai. E ai tangata wa tauleanga o lātou ingoa I le mataupulea. There are people that have now been defamed that is associated with this trial. Tangata na tuua ia ai e mo fole ata ua faa mamaina o lātou swafa. O le alisi me tula I mai. There will be civil litigation. There will be civil litigations and civil lawsuits against those people that brought these charges. Nau tō vava ai mena la tūlai mai. Fitus fulu mo le mau o leo leo. Ai au mai ele ai ma se me wha maoni. Nau tō tali tonu leo tali noatu ele mea e ono tupu. Because that's exactly where I can see this issue is heading. O lea. Su umatangata ia na au mai ia mori anga ia I le whaaleanga ina o tamali anga o tangata ia ua ka whewhe o le winga tilo se lau milion a su la whawhea mai le whainga malo o whela a malis se lau se fulu milionga e ko kongi ia le lima se lau ka kale le kausang Sisi tia le ala I au loto talo falava ba lol se fo mundia. Ya fa perfo I nonu am ia junior. Talo fai ba lol se fo mundia. De la fa to afio so mai tangata ia. Ale na mo I mai le vea sau mala uli poti mai Samoa. I le tutulu o le tamai tai loia. Ale o mai si avang mai si se ve zero pepelo fa ko pepelo fa fia le moli mau o foi la o so ilo o lo fa ia I le mai tai ai sia le anga o lana nga ruenga ele fa ngo fi le te pa le tapenanga e fa lango lana fi nunga fa le tu la fono ile le leio tapena o moli mau nei. But how can she argue these charges when the quality of witnesses and statements that are put forth by the team that she is arguing for is disintegrated, is falling apart? The melina hotel tonway. Ua whaano no le tamaitai o le o ngā tusana na tāpenanga. Ma le mea lea o wawa ai atu I hai. Ua tala lau tasi le ala. I'm not surprised pe a te ua wha ma vai le tamaitai lo ia. Ai su e sisi lo ia ma wha pe atu ia le fionga a te malalangi. Look. My hands are up and my hands are... I'm going to dismiss myself from this case. And all of you lot can all go back to the Attorney General's office and ask her to get another lawyer to represent you. To represent you. You all memo, you all melina? Ele ngata lai le fia se lau biliona o le asua I le tu. Le tu le ale si tu. Le tu ale oleo. Le tau le angaina. Ma le wha amata ngaina. I lumo le lalolangi. Ma le atu nu ua atoa. Awa o le case nei, la leo lea umatu
Amerika lea solo i Samoa, ma isi tangata e leo ni Samoa. A ua malama ma whai te tala, ma fia talinga longo i le mata upulea. Wa sogi solo, what's happening? What's happening? What can you tell me what's happening? What? Na, ua whai lola, ile malasu ngā tala leo. Ia ai matua totongi, ai matua fiu. E totongi compensation for defamation, lawsuits, civil litigations, all of that, all of the above. E wheo lolo lala nā le totongi tupe. Compensation na e 4 milion. Ai ala le au kau whai ka koso i tanu malala. O tangata sa leo i tanu malala. Tangata sa whai tōninga. Ai te i. Wan wakul fōrengi kele ara hori e o. Because it says in the Criminal Act 2013, o tu ai ngā mori mau pepelo ia ma mea whau ia, a le tolu i le 5 tausanga e tau le whalpuipui e le tangata. Ia. Alo sefo Nicolau, whasa vali utupo. Alo sefo mudia utupo, ia whapea foi. TV Samoa San Diego, talofa lava tu le epa ma uto uma, alo uto ngā lulue, ma lo le on sai, ma lo foi le whatotoa. Ia, loto te tele foi, e le whai ngofie, wā ila utala na whai atu. And I learned from the master himself, my father. You know, le teimi, umi lava na iai le tofi whai pule, o le tu malo ano ama atas, ano ama lua. Le saulea mai salua fata, se ia o, engata mai e solo malo tuanu. Teimi lale na, o mau i a ao o le fionga, ia leulua i le ota i tu au ale. Dea sa avea foi ma whongaftalai, wo pele ma le wo ma mai ali atou sa vea. Peiso uso matua ai peia uso na uso lai titi. Lewa na maa ngā lurue. Whaasala launga, tusi tala, ese le tale nia o leta malo. Au te whaingoina lava o lo uso matua, e whaingoa o le uso lai titi. Le ota leulua i alii, lei ataua leulua i alii sa vea. We share a lot of knowledge, a lot of experiences, stories, culture, oratory, politics. He was a wonderful man, the late Leota Leulua Iali'i Tu Au Ale. A gifted man, and I learned a lot from him. He is almost like my father, truly. Tai fōlinga i le mātou tama. Tau tala pe o le mātou tama. Whaasoa ata pe o le mātou tama. Polo kiki fo i pe o le mātou tama. O se whai ngā wōma mai. Ia na whape nā fo ina tā i nā tua i au. Le tele o tau sanga o mātou ngā luema. Nei to ina na ua malo lo mai le pāremene. Ai alwe fai tau le tusi le na ile tala whaasolo pito ma le tala anga o le fionga ile whaasina i a leota le ulua i ali. To Walk Among Kings is the name of the book. Kalameli, go and find that book. Read it. Learn something from it. To Walk Among Kings. Ai e le ata nei luma o nei sa vali mai ai le ota matu ona a au i tua, e a i tua, malana fue, malana matiu ata, e whaafeao mai le tupu o Samoa, le sunga le mali o toa. E sa vali mai le vā, o le afionga i a tupu,
King Charles. Male te mai tai o Elizabeth. Queen Elizabeth. Io. Ale mea lana tupu. Ua tula ile si tapa au o le mātou nu ui salua fata. Le fionga. Ia tangaloa tuala Kerslake. Ua si ilo na au le fialu le palota. Le tofi la leo salua fata. O lo tama. O le pale aesina. O na tiu te matofi o pale aesina. E tausia le vana nofo o ie lua. A o ia foi. O le muritalo e peo le whae, e mai le muritalo i a teau. O le tangata le whai lona maota e tau o le fortuna. O le mafuanga o le maota o muritalo. O ia e tausia le vale leio i e lua. A longo le tātou nu. Talo o fata ma le nofo i tu ainga ma i e lua. Wā tanga loa msan potele. O ia e o sia le maftanga le matausi le valea ia le lei wasa i le tai au ma le taimi. No ia e le fonga va. Ma vai le fonga tia. I le va o suafa te tele ia o i e lua ma. Tula niu atu. Tasi moe sa lua fata ma le no foi tu ainga. Le tu malo. O le a finau tangaloa tuala Kerslake, Charles Kerslake i le tofi. O ai na ulu le campaign. O muli talo la ulu pale a aesina tu manuvao la vea. O ia le nā, o lo utama le nā, sa whaurulu i ai. Le whato sinanga ma le whato sina ma le campaign sa whai. Nā o ai na mao i solo solo, wha solo uma tu lava mai lo tuanu ma sau i solo solo. Se iau o mai leu soli, te a mai leu soli i aluatu i namo, aluatu i solo solo. Se yo atu o Eva fusi ma sa lesi. A latu i vai loa se i tau atu i sa lua fata ma se vaengo a rufilufi. Ele tōl te malo. Nā alu lava i siu mo o ma whai tō. Siu mo o ma siu whai tō o i na whai ele campaign. E ala la le nā, sa o wa o ina mai ai se vaenga te isi o le tomai ma le atamai o le mātu tamā. I fe whaasanga inga o whinaunga ina ia e tango e mi milo le langona o le tangata. I tali tonu ia te o le mtaupu le wa sawa. Io, mea e ta o le whai campaign. E le isapanga le mea nā leo te whatu nei i lau li ia lau whaasa lau le tau ai maa maima. Mai la leo o tāle longo. Leo o tāle longo. Lale mena tupu. O le taunu unga, se i mai le tofi. Mai solo solo. Tu lau o unu o fo i malo ainga. Se i mai tuu. I lima o le fionga i le tangaloa. Tuala Sale Kerslake. Nei toi foi le tofi o i solo solo. A lena toi titi lava. Manu malo mai ai le ota to mata. Nora. Lau mai ale na o tangaloa. Lea o tu inatu. Tu ulima atu. Ia fontoe. Pierre Lauofo Meredith. Lese e ye nei. I le tofi alo mātou i tū mālo. A o le mea matautia le nā. O le whinaunga lea. Le leo le ta mālo lea. Muri talo le vea. Ta mā o le atou sa vea.
na fina wina le campaign le na se email le tofi le walu le mafai langi le tulungasia o mau pe le tofi o le tu malo le ano maa le lua i to tonu o salu fata e le se o ngā o se ata mai ma se poto ma le tele o ni tupe a se tangata o te moe e fia pa i le tofi ai le anga le au ave fea. E le iloa e le au ave fea mo mori le savali ma mori le tangata lea. E le iloa teu le ala. O upu o tanga o anga a mio so se mea e mo mori ai le tō wha le tangata lea. Yo. Ala mai la ele wai le taitai maua ai foi ma se ai ina ile me ta o le tau fa le e te le momoria se tangata ine winga tau fa le anga i se tangata le sawa o au mai o ma ilunga me ta ua ma me le lei anga va ma me ma fai ona fai le tangata le counter mai fo i istangat. Ai esele au wala e mo moli ai le sabat. Io. Ole filosofia la sa o ina mai ilo matou tama. E o mai le taimi le nei. O lo tu mau pea le tofi sa lua fata. Io. Io. Awa le tu malo le vale na i tasi i lavo sul solo le tu malo le vai tasi na o iei fo i le fionga a fontoe tau singo le tatu i tu malo e la ta uo tele i le whaafonga le tunu le ua tamatasi losi malo se fu mundia vai tongi titia ta lofa tu fala tato por kalame share our program fa mutua inu solomona for mai severe the honesty and integrity trustworthy no BS and trying to be funny broadcast journal also if we have twaino ya tama lufi lima lelei alolo so if we Tony Penaya family semi aromatic a lua kilipa a povi au makua aka ta fifi le ala lango povia e sa o kala va lang buanga ele lo le lango buanga ka ueva o le lango or kapo lengi lango buanga fo le lenga ufi ai pofi o ka ele malie fa manu salevi ya malo le on sai Angel Nathaniel tal of love malo le so fo via la tato wo se tamo mu ale pesele ya volo fatu fo e si o fine e a mata fa mai se lo fa mul fa ko ya la me ku mai ole ngola ola show ole show ta o pele that God is a fire you want to avoid it e ale ku fo le pele le nga fa wa i so lo ya ma fa sa so lo le fi alo ya fi olanga aulam. It's directed by Kumuhula Aruna Po Chinga. All right, directed by Kumuhula Aruna Pochink, the daughter of Samoa, from the village of Vailutai, Samatau, and Falealiti. Marilasi mereka o makai ka. Asi o fine. It's next week, Wednesday and Thursday. Ile tau le fitu ile fiafi at the Mangri Arts Center. O I sa faali ia le tala o le mau sa o whaia i le pāta le to ino namula ulu la waki.
Nai tausanga wa tuana i atu. O le tala o le mau. Ia, o ina la i le asolulu ma le astofi o le vai aso lea. Tātou o iai. Mangry Arts Town Centre. O le ticket can be purchased with the events website or the Hula Journey. Did you learn the website now? The Hula Journey. This part of the celebration of Pacific Dance Festival New Zealand. Tai mana ia. Ia. Whamanatu ai ia siva ese ale Pasifika i to tono New Zealand. Ia me se foi tātou Samoa ma tu motu o le Pasifika. Ai whaiala i Mangry Town Centre. Asa lulu ma le stofi o le vaso fo. I le tā o le fitu i le fiafi. O te loe tumu fo le shona. O lo o autu i lo o afine. Ia mata la vea. Ia. Si o sau sisi kemi mama inse tike te fo lele fa ise tātou tā longa. La tātou wo. E tā le pese le fa manui atu wai i ate utou. Le uso ia sive wales. Ia i la tau. O lewe lunga o le awala. Anga i atu le fale pea na o fa i atu. Tātou te o lave mamoli o tau i le fale. Ia mawha ata oi. Mawha pea na fui o na whaahala i o mata. Ma o pese pese atu wai o au tafa. Ia mapingi e koe amara kākou ori. Ia, le nā. Sive walesi, ia whapea fo le whamadui atu ai. Walanga lela a o isi le whare. A lela a maili si fipo. Manuia tele o tau, ono sai, le malulu, i le taimi o le si fipo.
sai ilo ingoa o se tau ave oe waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ae pa apaulo ele manga ole atua sai pipio uando pana mo o ele mana mea sama pana uso o sei tu ole la lango elango na ina o lau tau tu ala valena itale ni maso o se matata io fa amano ria le tuo to mamma o te mimita lava sai pipilo imoa o te tau ave oe waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ae fa apaulo ele maunga ole atua o te mimita lava sai pipilo imoa o te tau ave oe waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ae fa apaulo ele maunga ole atua ae fa apaulo ele maunga ole atua Radio Samoa.
Whafonga le tautua mo oe le siu fonga Samoa le radio Samoa sfulima I watolu a mo I Aukilani New Zealand ei. O leo utoe lua sfulma le 5 minute ona tale o le itu lai fitu o leo te wawa I atu. O le sunga I a teito. I le li awa o le au tau whiangai. O le ave pasi le na whaatali ai ia le wa moe pe a tuta I ngā tai. Ia, e saulore le wa alanga o alu I lola ia lea. Ai I lau mafau fau e tau lunga tua I se la ngona I le nei aso. Mua e whatau e tau ia le whainga palota lea. Lea la o iai ia tātou pati whau whai. HRPP, o le whatutua I le tua Samoa watasi. SNDP, o le SUP, o le CDR Republican, Ia whapena fo'i ma le Samoa Labour Party, ma le Samoa First. Party ese na fitu lea ua whaamautu mai. Ua mai a ona le stala whale tu la fono. Ia ma ua sa ili fo'i mani tangata. E anga I ai. Ai bai se lava la ia le vanga leo le SNDP la ua isui tonu o sunga ia vui. A o le vanga la leo le CDRP po le Democratic Republican ia ma le tūmua mapule. Nā tūmua mapule le ni ainga, le iwa mase ainga le taima le wa o fonti. Ma le Samoa Labour Party, ia, o party fo, mana tua party nei, leo ia ile tu la fono. A le valuanga I lunga ia sui fai pule. E le tāua o I te tonu, mai le tāua le tau party tonu, le mau te fono mal palmene. E tāua o tau o sui tu taitotas. Leo mai le li poti, wala talata le fitu se fulu wafe, li poti la tamai le na. Fitu se fulu wafe ia I lato o leo mai ona le stala mata pena mo le whainga panota. O le a whai lea sa iai, e se lau se fulu ma le fitu wafe, lua se lau valu se fulu 5. Ta ngata e ta tau na le stala. Lono winga la au o tu le aso lua se fulu, le aso le tau fi aile. Ia le aso iwa, o okuso. Tāpuni ai ia lola palota. Ia lono winga la. O le numera lava ua o tu iai wa iai, o le numera na o le a whai e le filifilinga a le atunu. Ia la tau sui. E whaatutu mai. Tātou pito la au. Pēno nofo mamao ma ai tau malele, ai le o e whaile palota. E te tau le tū lei o tātou tangata whamalo si au ma whautuina o tātou ainga o e whaile le stala. Ano o mai lea o la u tala noa le mata upu lea. Tau alunga I eise manatu le pōle nei. Pea auto e mawhau I le vasenga leo leo. Au te alofa I le matanga luenga langa na pau leo le fita a Samoa. O malu o le malo. A o le mea lea ua tūlai mai. A fitu se fulu mon tupu muri mau a o nisio I la tau o le tō tele o leo leo. E iai le tua o patatua o menei. A le alu le solo tea. A nisio leo leo. O nisio I la tau. Le a wha malo lo mai le ngaluenga. A o nisi foi o le a alu le solo anga I tanu malala. O le mea moni le na, the outcome of this is sad. Because right now, the image, the reputation
of the police department doesn't look good at all. And most of the witnesses and statements and testimonies so far, it's so damning and damaging for the police department as well. O lesi la recommendation ma la ufautuanga. Ewi lava o Samoa, ma le whaungaina o le tātou ngangana, o le whaamasinonga, e whaia fo i le ngangana Samoa. O te whautuaina, I would strongly recommend that the police academy lea o le kolisi wha leo, lea ua whaia nei o le mele sa iei ia le whale pui mua I tā whaingata. Au te whautuaina, e leo se nganga whawhia poto po se nganga leanga, o se whautuanga ma se tuua lalo. E watu ia I lātou o te tai leo ma I lātou o tutors and also lecturers at the Police Academy of Samoa. Please include the English grammar and English language as a subject. Whaopopo iai malangangana peritania I le toia o oina ma whaamanatu ai o tātou. Alo matama whanau. O tātou wātali I mawhawhine. Wa lātou fili e vele ngā ruenga I tautu ai lea tunu. E leo seisi lai tū leo te watuina. It is because English is the universal language for the world. Io, le ngata lai le mataupu le nao le Englisi. Ai whape nā fo'i I le tūlanga. O le whai tautusi ma le tusi. Wa leile ngana. Tātou te sapi le tātou ngana Samoa. Whao ngai te miupa. Ai te tau pēr fo'i ona tātou lava tā pena. I le ngana whaperitani o le ngana universal e so o ai le lalorangi atoa. O le si vaenga o la u tu ua lalo. O te loa lai whai. Ai ia matua I wha ma mawhaina. Le tā ua tele. The process in which evidence are collected. The process in which reports are written, whether verbally or written reports, it is very important. Tā ua tele. Le awala e tustusi ai le amatanga o se lipoti. O me te tau na wha maumawina. Ina ia manuti noa le mala malama le lei ai. Pe wha peletania, pe wha Samoa fo'i le tusi o le nāli poti. It is important. I le au balu mai o manongi o mea sa tutupu evidence. O mea whaitino se whaalave lave ma se case o le ua tā pena iai. The evidences should be admissible to the court. O vaenga o mea whaitino e whao ngā I susuenga lei e mawhai o na whao ngā ina wha le tū la whono I te tonu o so o se whaamsinonga. Awa e mawhai e o na alo mamao mai le mata upu lea e se sea I lava I teimi uma. Hearsay na au whaalongo o whai mai ei pai malawhai. Na musu mai ei ai le I wha mawina I lalo. Le aso ma le teimi, le no whanga na wha leo ai le upu leo.
I le tā o le fia, I le aso fia. Ma le fisiringi o le tangata. E te maamulama leu te whaamauina lau whaamtalanga leo. I le aso le ne. E te ioe i ai. Mai te whaamulmole off the record. Ne o mau tu fwela utala e le sa o le mele no. O nai motu ngā awhana. Wha moe moe, e te wha māngalo mai i a te au. Ma so vai ngā. Ua mori atu, wha whautuanga. E leo se wha fia poto po se fia poto po se a. Ai o le manatu ina ia. Wha malusia, ma wha le lea atili aile au nanga ma le tautua. E lea o ia le au puata ma whainga, e wha pena fo i le matapia i le manea. Ai o lea. O le whautuanga ale matua mo i pō. E ala. Ina ia mawhai o le tā pena whaafafine tō anga. Mo le anga i luma. Ai pio lo te whaanonoanga le nai le mea o le a vāwa aine i ai. Nisi o le a whaamalolo. Nisi o le a le toe maua lo lātou wāwa noa. Au nisi fo o le a whaia ni whaasalanga tupe. Nisi o le a whaamalolo. Pa nisi o le a sāwa vali. I tanu malala. Ia o na. Nai motu ngā awhana. Those are our people yesterday and today. We'll see you tomorrow. La vai pe whape i o tātou tangata mo lātou winga ma lātou a mio ma lākou kala mo lākou momo-onga mo le aswa te au. A mangalo se leo leo nei le atou sa vito foi mai upu le atou. Ai anga leile tua mwaelo tusa so tātou manuia lautou maftanga ma le sunga i leri awa o ia teito taloto te leni. Ia whape nā foi le taunu umal manuia i mōta malawa. Ia manuia tali ngā sua whape nā foi osi ngā taulanga le nei a fiafi mawhai ngā malolonga. A wane ngalo leo le vai. Ia. E tako e whemei te kala ale skoinga mai. Koi whai mai ala kala le li i ngai. I o le vai. Ia le lei tala maari o suanga le vātele tātou tali e o māsangi o meo upu e whape nā na whai. A se isu le pese ale a tau sa vea. Oi le ai. La so le pese ale a tau sa vea e māsani ai. Pese lea na ufatu na tūsia e sio anti lea e swafa ia vai tupu to whai ono la aule pona. O loo alala pea o matua fo ilona soifua. O loo alala ma papa au masiantama ya Emma Jane Lawson. Ele a ayo le kalesia Yesu Keriso lau pa iyo asungatai Salt Lake City, Utah. Tūsia le tinale na. Ai pese ele a tau sa vea. Tina, anti vai tupu, ia le pese le nā mo o tau ma tina ma tutu ma tamao le atunu. Ai o le a o sabani tutas. No fulfolo na oi a ea. God bless, and we'll see you tomorrow at the same place, same time. Aso mulimuli o le ngā Gagaifo Faiva le atunu as whabili taia. Oto atasi ma fau ngai. Wa sau tua lasi le alo whahe mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le oe ta fia whalongo i ai la upele ea o o fea o e ai Lalulangi pua male manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wamo watu Be ana ela Talata mai Se kusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe